This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Marsendaptas Jaka Sonam hakajanmi Jaka Khatnriu Tarik Jeliu Arja Arpusan ka Meghalaya Institute of Medical Health and Neurosciences Memhan Shillong Kibor Pulit kila Pynher Sted Woodwood ban tap yaka hapo kakali ban kit biang yaka Sadar Police Station. Jaka Sonam layalam syakani ke Jaka ban le ikat tes ban penti kenal ka don em ke jingpang Duna bor Pyrkhat haka. Kumban Syukrau baka Sonam lembat kisau ngot katau Raj Singh Kushwaha, u Akash Rajput, u Vikash Singh Chauhan bat u Anand Kurmi, kidan hapadang kajing toket ke Baprasngi dagi Pulit, halor kajing penyap yau kurem jongka u Raja Raghuvanshi, haka arpulai tarik jemmang arja arpusan. Ya kemet yap u Raja lasai nariat arliang hajan kaksaj wei saudang, haka ar tarik jeliu arja arpusan bat ke Sonam, kabala kenja rengai kalami pertai haka step senya jongka kendai tarik jeliu arja arpusan ha Gazipur Shwa bakan syakem. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, duna ki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka ayan la ikan diat, bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukam syed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Raj Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.